Karbi Anglong along ta Gram Swaraj Abhiyan Kapangcheng. Hanjang langsung tuar ke thom bas ke pasang adim along barpi barso ke dua adim kinang sot. News time long pen kadogwe phanta kardom pajir ponlo non bertang ton pen arjuik tha Indian angkang pijang ming ko rapli arni pen ke pangcheng Gram Swaraj Abhiyan Karbi Anglong along ta laso kimia jai mek pangcheng ponlo. Karbi Anglong self-help group asang pimara phan kang turja phanjang mi ingkora pli arni Karbi Anglong along ta Gram Swaraj Abhiyan pangcheng lo bokojan arong supi la pen langsung mi development block pen kipado Gram Swaraj Abhiyan amay along self-help group pharo sang pimara tum chitong tun Karbi Anglong along ta Gram Swaraj Abhiyan along pachiton pen jang mi ingkora nerkep thomkep la pen aru hini la pen aru pho arni an ang thun Gram Swaraj Abhiyan katalon jalam do. Bokajan subdivision angkang hanjang langso towar kok thom ka chitok along barpi barso ke dua hem kenang sot aputhak baspen ka cheleng abang phubang phia tum anparta hanjang langso rat atum angbong ka chethana birta card news along birta nang pale. Bokajan subdivision angkang hanjang lang sutowar kokthom along barpi barso ke dodim Karbi Anglong Terabas Council pen ihumbak kasalam piponangji akinang sot binong busi chirok tok araratum pen birta pachini Ladak Bokajan subdivision araratum anta chini pami barpi barso ke dua hem ke kim kirang ponangji puke athi Ladak socheng thenta Dwarbaguri Nilip Dopani Sarupothar pen Bokajan MEC constituency angkang araratum baska pasang hut barpi barso ke dodim kavida jok ongdong araratum ke matha sungrinti lasuk ke sung ke phonang laki ralatum lapu chot kali arleng ke theatum ta sungkrungji lasi non poribortona sarkar atum barpi barso ke dua dim selam panvek pupusi towar chulang prong araratum card news apherang kyang no birta nang pachini dun Non malam sopor bhandina pharma birta mungton ponik sina. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Difu, Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng,
Chitrodola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Di namopi putat berta long wangtulu hema longri serong tompakla rame tumpen patir pipon sinon hedjo hako aron teng longri longker kakli asai kepadu hema longri mate waisonga longri arlo kedo dikreng arong along sin narlo suni sayang deng ponlo longri paklar longpat paklar mate karbi khe kaching honai sipong rumar ke paklar lapen longri aphan sek kakli padu pona berta kar news pherang ke berani hipen berta nang pale Hempu Mukrang, Thantili, Kopili Aliam, Doyang Aliam, Apart Adana Dipen, Thokpon Jirpon, Mate Ardom Ardipon, Bangso Rongker Kartli Amai Long Hema Sar Sing Terang, Hema Long Riser Hong Tom Paklar Amai Puram Sing Pangcho, Chumang Ronjit Pator, Thoniram Rong Hanglapen Long Riasar, Lumjong Saratum Chitong Dun, Amai Long Principal Secretary Mate, PD, Hirelus, Milikta Chitong Dun Pen, Karbi Aron Badim, Aputak Owi Kimiatum, Charlie Dun Pen, Pirtia Dor Baralong An, Gipon Jepan, Pachini Pon, Kidutsi, Apur Aripen, Volo Wazar Pen, Ardom Ardi Pipin Swarlo, Osomar Aklib Angpar, Kibiki Tiatum Pen, Ingsam Jin Pen, Juarong Junarong Chipipon Pusip Pirta Riptun Long. Litum Karbiatum Pudamlo, Lori Crane, Long Prate, need to push on city to Pudam. Tita made a Daga Bank and Nitum Hima along return still long the country. Hello? Kasi labang so himalong rikonat pen konaan sa parudam. Labang ke itum hima ke plang jong si dicing tumdam pulo dang te aport kita ci hekpen ni di ki pudam lama bang kala pulo. Je waisong aphan ha tam muri kolong de jia kolong si alang de phat potada cakar hadang si di pilo. Lasi hadak si alang di dolo da thaklo richo cholo lasi halada ka ke dobom hot posita me di muria so tumpen alang di phan di muria so pon ke kroi kre pena joine pen si alang di bang ke than ta pang sam piklo putha phi sita me de che bhong ne de che chok na ne positi pulo ta alang tum do kroi kre de lo lasi waisong bang ta ani ke pati pen si alang li ri rv pen kowe rong ke phupur si rv de saplo bang pharu ar mung de thilo ar i pen te saplo to bang pharu de thilo afida bang ke de feri de pen si waisong phan si de kroilo ahoglo de nang ke halo de richulo lasi nang ke pini pen parar bang ke nang ko son mata nang ting nang mang ke nitum ta nang chu dun po ma ne nang lama ateng ke pen nang kroi po lasi rasoni si di jaklo lasi mo waisong bang mathalo mo afita la boson to ekor krida bang ke do lang ba lasi ahoy bang ke de chichi de si ke me pusi alang lima thalo lasi ahom richo long dam lo ahom richo bang tar pulo ahoglo pulo lasi alang li phan ter peglo ne da ke muri kolong dia kolong pen chuntuk si de kopi kengkeng kopi de kengkeng pen wang thulo aku diungaroy lasi te mahur mai bong lang thing la pa anta doring lang do la hai de anta de himata long ite sini tu kisi pulang Kopi apot si waisong aphan himasar wade dimasar puki dam lag thiek pen. lake jahoy de jape ke dua bang lalo ahom pen ke dai kona pen ke dai jati de jape ke dua bang si hala jati jape bang si hima ko ahom atuma bang ki pudam lo hima pen si hima nitum hima ta asa ko pudam Kewang jijang mi puni pain ko rapo arni hamren rongbong rong hapatuak lamalong KSA hamren head branch ben patir pi ponsi rat amai pi pado ponji pusi KSA hamren head branch ben pachet hang chunbang sona sing terang pen kapacheni pon aberta kat news pherang ke pen berta nang pale Labang sorat amai pialong kuya mohila samiti ahoya long kido rong asar thia tumpen kaprek ham phanga song tum setami chitong dun ji pusi chini dun bang sorat amai pialong sontrok selam thipen mai long chithan chimum ponji puta alang li tumpen pachini longle kacharai kom puthak kacharlia puthak chukam amwa puthak NRC puthak raki hormu kirima puthak aduya hoya puthak lapen ning isipen kidonang chia puthak hai hoya TPNC mai long chingi chithan ponji pusi keze hamron head branch mai pu prasantu ingti pen pachini News time berita bangla pansi kang tuan poniglo lang bom thakat news ne domi thakme kurwang thu